Салам жалпы достор, бүгүн буюрса Ош шаарынын номер 52 Кыргызстан достук мектеп лицейинде Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата биздин окуучулар, тагыраак айтканда 9 А класстын окуучулары бетме бет повестинен сахналык көрүнүштөрдү аткарат. Суранычтар боюнча бул видеону толугу менен YouTube баракчабызга коюп жатабыз. Баарыңыздардан жылуу, жумшак пикирлерди күтүп калабыз. Баарыңыздарга жагымдуу бир көрүүнү каалайбыз. Zamanında bu kim bilipti? Soğuş, jurt körбөгөн soğuş jurt жатат. German, faşist, повестка деген көрелек сөздөр чыкты. Айылда күнгөнзү чуу, тибеттелерин көзүнө баса кийишкен кишилер топ-топ менен аскерге кетип жатышат. Замана кандай болот? Эмне болот? Кеткенден кара келер болор бекен? Kim bu? Benim. Beşiktaş'tayım. Sen kim? Oy bilmem. Aç ışıkı. Elini bağlasın. İsmail. Yan yapın. Edemezsin içir. Çok şaşma. Diyor kim var? Öz özeli. Babam al beşikte. Takır geldin mi? Kaçamaz oradan. Canım stasyondan düştüm. Tamam. Yanım. Al elini. Yukarı alıp gidiyorsun ya. Şşş. Konuşma. Tüy bağlı. Жеңе бай, жүрү. Оза байлап койдук эле. Бул жактан узамай болдук. Koy aylanayın. Men barганым uyat kol. Serdi көчөдө эле узатайын. Эмнеси ат? Исмаил акем фронттун кызыл жүргөндүр. Фронттон жол туруп калсам, жеңем узатты эле деп барайын. Ene, bara vereyim mi? 자식 사이를 사랑하는 Amin. Allah Kuda kolasın. Layım Cem kegile. Amin. Botom, qaraychi. Kechali жаңайлап балдар эле. Мынтип же дүйнөнүн рахатын көрбөй, же жашоонун рахатын көрбөй, сошо кетип бара жатышат секетиңге дейиндер. Оңбогон ажалың жетпеди го сенин. Секетиң кетейиңдер, үнүңөрдү кайралгар күн болсо чейин. 미국의 군주 소나가
Ай, почта шаке. Сізге хат барбы? Хат жок эмес беле. Бар болсо алып келмекмин да. Кийинки базар алып кеп берем. И баса, Сейдеге да айтып кой, алга да кийинки жума алып кеп берем. Сендесене, Исмакерден хат жоқ, бізге де жоқ. Куматем кейінгі базар алып берем деді. Ай Құдай ай. Жоқ дегенде ушу балдардын атасынан аманчылык кат келсечи. Ай, Құдай. Кыштыр суығында адам көрбөй, жежан көрбөй, мүмкүрдө жатып кантты экен. Үйдө болсо үстүнө чаң жугузбайт элем. Oturunuz. Oturunuz. Haydi al dükkanı. Bey, men eşek bey. Siz начальника yapın. Al tarifi reçete açıp olmayın. Olmadı. Andan koyup köyümüzde, özümüzde жақсылық қаласаңыз, açıkını айтыңыз. Öz erkmen açıkқа çıksın. Bey, men eşek bey. Asker alып кеткен өзүң ат, анан анын качкан жайын эчтекесин билбейм. Айттым ғой. Эмнени айтпак элем? Ош, ошондой эле. Айтпайсың кайга алып барат элең? Намыс деген барбы? Кеч бул электе Исмайылдан чыккан чыгар. Барсын алда эл барган жерге. Качса качып кеткен чыгар, ардын өз жаны кымбат. Жерин элдин баарын өзүңдө майыт келсин дейсиңби? Мен Исмайылдан жамандыгына ушинтип келген экен да.
Sedeciğine, abamdan kaç verdi? İyi kalay, mon vermaptı. Oo, uyturanda abam onu bışık verir. Anan kişilik evi bölgede alıp gelip verem, he? Al uğur ceybi, sekketin geten sen tilingen. Kuyun artılsın, anan ceyi uzdu. Öbürün de ceyi, çiçi kopadı. Apam baş çürötle jaşop kaldı. Bugün kara başım dep jatar. Men mektepke barbay ele koyayım desem, bargın dedi. 2. klaska öpmey kalsam, atam vuruşat dedi. Uf, koy, anti üçkügö. Atan gelip kalar bunda bolor, жүрем oğlum. Mınaki aylanayın Elcur. Jaman kulpu bolsa oşonda turan kettir. Ay, özün kulpalarsın bile. Ova seketin keteyin ova. Baydalı uyda olsa bizge urbatına mı? Erkektin uyda joktu usulda. Oo Elcurt, turgula jana bile. Saydı koyba izdegile. Жоғылған мал көй емес, аны қылған итті тамалы. Hayır tamam. Oğlum, sen neden? Çıkma. İşin болбосун. Ne oturasın? Ügüz bil. Ne oturasın? Göreceğim bil. Ушул жетинлер кешинде кол салгандан көрө өзүңдү кудайчы союласаң болбойт беле? Жырава, мен үйрөткөнү коюп, өзүңдү бил. Заманын бөрү болсо бөрү бол дейт. Алган ал, жулган жула. Акмак болбо. Эмне учпайсың Сейди? Тилиңди жутуп алдың. Жетчи. Кышы менен кычылдап, тишимдин кирин сорап отурдум. Мен Удай, мен Жей, аскерден качып келип, аштан өлөйүн деген эмес. Өлсө башкалар өлсүн. Мен сен үчүн, балам үчүн жашагым келет Сейди. Көп сүйлөбөй. Кет сал чегиң. А сөгүн болсо, көрсөтпөй жерин көм салда. Туңбу? Kayda gidesin. Törkümdü. Gitme. Sen benim dayanar adamımsın. Ben sensiz kalsam. Gittim. Ey, Uday, Стой, назад, вперед. Ой, Музаккул, қайта артыңа. Мен ақыр ойнаған кішімін. Сені де ала жаттым. Көтөр қолыңды жүзі қара. Ушул учурда Сейде турмушта ишенген, азап тозок менен сактаган кишисинен айрылып турду. Ысмал Сейден бардык жаш тилек, үмүттөр жерге тебелеп,
жексен кылды. Ой, ой,